Kwakuyisebusuku ngihamba nentombi emgaqweni. Lapho mngani nami ecabanga sasiphume ethaveni. Ngabaleka mfethu ngaze ngangena odakeni. Awuthi ngingakulandisi ngihlala odabeni. Kade ngijawa yiphoki. Kade ngijawa yiphoki. Athi ngisaba kanje sangihubi yiphoki. Sangijawa yiphoki. Kade ngijawa yiphoki. Athi ngisaba kanje sangihubi yiphoki. Sangihubi. Kananako madoda. Futhi malishona namhlanje. Ngitholela leyo ndoda leyo. Enibona lapha esithomeni. Hayi kusasa namhlanje. Iboy lambe kakhulu ayisabela uthi ithemba umdali bebethi bayayikhawatha kanti abazi njini kanjani mangabe bengichukuluza ngiyayithulela ngihle kancane ngikhulu sodwa yimina uNkulunkulu enduyangithanda iboy lambe kakhulu ayisabela uthi ithemba umdali ilo ingoma yaphuma namhlanje ngo-12 and what's really inspired the song ukuthi like ubone mekuyi December festive you know so amajida mongenama awuba actually amajida mongen awe bafethu manje bafethu ndala mazazi uyakuthanda nomini umuntu onodlame nedrama like khasi mdingi why ngisho mase sifikele ukuthi angikhumule lento le four bafethu ade sifikele la mawukuthi le boss nyana yena ayifiki awuthi ngibe ngenzisa ingoma zami and futhi mawukuthi ufuna ungisayina akasho singenza ngendlela eright hayi lento indlela enenza ngayo Ayisa kanti ngothanda ukuminya nje Isihlanu mhlanje isihlanu Oh ni heartbroken Mokuthi ni heartbroken khona enye engayingayishaya yabo Izala Mokuthi nje wena bese bayibahlephula inhliziyo yabo mhlawumbe bayigenda nje Hayi kule yes album Izala Was Jabona saqali ngizomthola ngizomchaza Hayi ex yakho kumele uyitshele kanje wonke ama ex yakho umuntu ojolwa naye ngizomthola ngizomchaza Hayi I'm sure nje iposeni ifuna ungisayini Sure Zola naye sengiza ngamasimba ayo fana mina Zola Sure Sini ngawe Oh bengi live ngoba ngifothe ngecampini Zil Nyanisile ungithithela It's enough for me. How? But first, support local music. Hey, wena. Awuzungilokhunja la ngathi manje mhlawumbe angazini. Ya Rick. Wathi uvukile. You never die, we multiply. Oh, madoda. Lishina lenkunzi. So, you wanna sign me or not? Ndoda ngitheni lo muntu ukhuluma ngani? Hey. Zwela wena kuthiwa wena dukona lapha kushaya isitolo sami kathi nina imini wavala amanzi kade nitelela amanzi ngizoshaya isitolo sami Uthe uzwile nombonile
ngizwile ukuthi wena and wena ubukephi izolo Hayi mina bengisestudio izolo. ungazongenza isilima wena isitolo sami siyashawa ngisestudio wena usestudio record isitolo sami siyashawa Manje indaba yami mina. Waqasha mina as security ungazongibhedela la mina ngo12 nje ingoma yami ngayikhipha. Mofuna ukizwa nawe ungangitshela. Foni yami. Yabo lamaguna akhambe nefoni yami manje. awuye ungiya ngengoma wena mina angiloni lethu njani la imanager ama artist ngithi mina ngimanager mina le store futhi nanezitolo zami mina nanemqasho na yonke into uzongitshela indaba ukusayina ama artist la lalela wena ngiyayifuna ngifuna ukukhokhe la wena la wena biza kanjani Razo awazi ukuthi make strike la abanye baphoso yamathayo uganda abanye bashisa imoto la wena khaliswa iwindi ngimina novala amanzi wena nguma imina nophihliza iwindi lakho wena ngisengibuza ukuthi wena uya recorda bayashaya iwindi lami uya recorda wena indaba yami mina nginga record khona amanzi kini bengekho pho wena ungadele ingane izolo bengishaya district yamasipala uyadisa wena ya ngishaya futhi nawe yabo uzoyithola district nokushaya nami ube siyokhipha district ngama singakubulala nje wangishaya 300 bars namhlanje ngo12 wakho asana wona ngithola kabi wena woza la wena ngiyakhinepha awubuki wash lakho nalo lisho same thing lithi manje isikhathi sami kuse awubuki incwadi yami awubuki style sami awubuki ibhadi yami vele isikhathi sami awubuki ibhadi yami awubuki imashi yami awubuki wash lami vele isikhathi sami yabo mina ungibulala uzobona uzoyikhipha district Bajayele kufika izinja enye zesikhathi lami sukela amanika sangamashi ibhadi yami angifuni ukuphazamisa wena bamba imashi yami zokwenzela amasimba bese uthatha ukhathi wami amarempa amaningi vela sonto ipeni lami unkulunkulu mina ngicela ucheck ipasi lami